Reka nongere ngusuhuze nkwifurize kugira ibihe byiza mwene tatwundwa n'Imana urose Imana ikomera umugisha kandi ukomeze unogerwe n'ibiganiro dukomeje kugenda tukugezaho by'umwihariko ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi tugiye kugaruka ku mirwano ikomeye muri iki gitondo umujyi wa Uvira ukomeje kumvikana urusaku rw'imbunda nini ndetse n'intoya gusa saho tugaruka gusa umujyi wa Goma naho harumvikana imiripuko ibibombe biremereye bikomeje kugenda bigaragara ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni byinshi rero tugiye kugarukaho mu mvura irimo amahindo ndetse n'inkuba nyinshi cyane byatumye dufata umwanya wacu rwose turavuga tuti abakunzi bacu bagomba kumenya uko byifashe mu bice bitandukanye bya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi. Aho muri iki gitondo mu masaha ya mu gitondo hagaragaye urusaku rw'imbunda nini ndetse n'intoya mu mujyi wa Goma, abasirikare benshi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 bahunze bagana inyuma. Ese uribaza uti muri aya masaha y'igicamunsi ho byifashe bite? Ese ni iyihe shusho ihari? Hagira ukurikiraho iki kugira ngo amahoro n'umutekano byongere bigaruke? Ese n'amahanga rero bavuga ko iyi ntambara itazigera irangira kubera ubutunzi bugaragara ku butaka bwa Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibihugu bigiye bitandukanye bishyigikiye Perezida Felix Antoine Tshisekedi mu gukomeza gukora operasiyo zikomeye zo kwigarurira ibice by'ingenzi ku butaka bwa Kongo. Ibyo rero kandi biragaruka ku mirwano n'ubundi ikomeza kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo. Abantu bibaza bati se noneho ni igiki kigomba gukorwa kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke, dore ko n'imyanzuro yavuye mu nama yabereye Washington DC turagenda tuyigarukaho mu buryo burambuye. Icyo ngusaba nyaboneka ni like yawe, sabone ndetse ukaba uwa mbere ku makuru tugenda tukugezaho. Ni iby'agaciro gakomeye, Nyagasani akomeze aduhane umugisha. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero ntagutindiye mfiteho mugenzi wanjye ku murongo wa telefone kugira ngo atubwire mu by'ukuri byifashe bite. Ese impumeko iri muri iki gihugu ni iyihe? Ese ni igiki kigiye gukurikiraho? Imirwano iri kumvikana mu mujyi wa Uvira ndetse no mu mujyi wa Goma, ibitero FARDC ikomeje kugaba ndetse na Wazalendo, ingabo za FDNB n'abandi, ibi byifashe bite? Ndetse ngusaba gusharinga ikiganiro cyacu kikarebwa n'abantu benshi cyane ndetse ugakora like kugira ngo twereke urukundo n'impuhwe nyinshi n'urukundo usanzwe ufite. Ndagushimiye kandi nkwifuriza kugira ibihe byiza. Bwana munyamakuru, aka kanya byifashe bite ku mirongo y'urugamba? Yego, ngira ngo reka mpere mu mujyi wa Uvira. Bwana munyamakuru, ngira ngo muri iki gicamunsi hari kugaragara bwana munyamakuru imirwano ndengakamere, kuko ngira ngo bwana munyamakuru muri aka kanya nibwo abaturage benshi bo ku ruhande cyane cyane bo mu mujyi wa Uvira bongeye kugaragaza agahinda gakomeye ndetse umujinya w'indengakamere, kuko ingabo za M23 bwana munyamakuru zikomeje kugenda zikora operasiyo zitari nziza cyane ngira ngo murabizi neza ko mu makuru abanza mu gitondo nababwiraga ko ibisasu bikomeje gusenya inzu z'abaturage. Ngira ngo rero bwana munyamakuru hongeye kugaragara ubusahuzi cyane mu mujyi wa Uvira. Ibi rero n'ubundi bishyira ingabo za M23. Ngira ngo muri kano kanya bwana munyamakuru turi kuvugana n'ubundi ndimo ndababona abaturage benshi bakomeje gufata utwangushye, bakomeje guhunga. Ni ibintu bibabaje ndetse buri umwe wese atakwifuriza ko abaturage bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baguma muri ubu bwira kabiri, kuko ubu ngubu tuvugana imbunda nini ndetse n'intoya biri kumvikana mu bice bigiye bitandukanye, ibice bituwe n'abaturage cyane n'ingabo za M23 ziri kurwana ziva mu kibaya cya Rusizi zerekeza hano muri Uvira. Rero muri aka kanya ingabo za leta n'ubundi zikomeje kubakubita inshuro, ariko ingaruka ntizibura kugenda zigaragara mu bice bituwe n'abaturage bwana munyamakuru. Ngira ngo muri kano kanya n'ubundi ngira ngo imirwano iri kuhabera cyane aho ndi bwana munyamakuru, ndi hafi ya hari secteur Kivu. Hakomeje rero kubera imirwano, kuko imirwano iri gushaka kwinjira mu mujyi wa Uvira. Muri kano kanya rero ibitero shuma biri kugabwa n'ingabo za M23 bikomeje n'ubundi kugenda bigaragaza ko biri kubangamira ikiremwa muntu, kuko n'ubu mu mwanya utambutse ingabo za FARDC zifashe twirebera n'amaso yacu imbohe nyinshi zo kurangirwa M23 zageragezaga gusahura baciye rero mu baturage. Urumva ko ibi bitero bakomeje kugaba basa mu baturage bikomeje gushyira habi izi ngabo n'ubundi zikomeje kugenda zikora
amarorerwa. Buri umwe wese rero akomeje kugenda arwanya ibi bikorwa. Njyewe niyo mpamvu ntangiye mbabwira ko abaturage ndi kubona cyane cyane bari kugenda cyane cyane mu mujyi rwagati wa Uvira, hari kugaragara icyo bita agahinda, ndetse benshi bakomeje kuvuga ko bamaganye ibikorwa bya M23, kuko mu ngubu tubwana muri aka kanya n'ubundi ndi mu umuhanda uhuza Sake, bwana munyamakuru, Sake Goma. Aka kanya rero tuvugana ibintu biri kuhabera naho ni ibintu bidasanzwe. Ngira ngo bwana munyamakuru, mu mujyi wa Goma buri umwe akeneye kumenya ngo ese hari kuba isibaniro rihari bimeze bite muri aka kanya. Rero bwana munyamakuru, mu mujyi wa Goma naho hazindukiye imirwano imaze iminsi. Benshi bakomeje kugenda bavuga ngo ni ibisambo byari byaje gusahura mu mujyi wa Goma, ngo ndabwira za M23 niko zakomeje kugenda zireguza. Ariko muri aka kanya hari kuba imiripuko, imirwano rero n'ubundi irimo abacancuro, irimo abasirikare bagiye batandukanye bo ku ruhande rwa leta bari kugaba ibitero. Rero bwana munyamakuru, icyo wamenya cyo nuko ibitero bari kugaba n'ubundi bigamije kugaruza uyu mujyi wa Goma. Inyeshyamba zigabije umujyi rero uvuze byinshi ku ngabo za M23. Muri kano kanya izi ngabo zikaba zikomeje kugenda zikubitwa inshuro mu mujyi wa Sake, kuko ubu ngubu tuvugana ibifaru bikomeje kugenda byamburwa izi ngabo, ndetse zikomeje gukubitwa inshuro, ndetse zikomeje guhungira hafi y'umupaka wa Rubavu. Urumva ko n'ubundi ari bya bitero n'ubundi bibashyira habi, bikomeje kugenda n'ubundi bituma batsindwa urugamba umunsi ku munsi. Kandi koko niyo ubirebye ubona ko n'ubundi intsinzi iri kugenda igana n'ubundi ku ruhande rwa FARDC, kuko muri kano kanya ingabo za FARDC zikomeje akazi katoroshye zifatanyije n'iz'u Burundi, bakomeje gukora ibidasanzwe. kandi koko niba urebye abaturage uburyo babishimiye kuva mu mujyi wa Sake, ubona ko bwana munyamakuru ari ibintu byiza cyane ku ruhande rw'izi ngabo, kuko muri aka kanya mu mujyi wa Sake bari kwakira intwaro nyinshi ziturutse Kinshasa zije kurwana cyane cyane ku ruhande rw'ingabo za FARDC. Harimo rero bwana munyamakuru ndimo ndabibona ibifaru ndetse n'imbunda nini ndetse n'intoya ziri kuzanwa n'amakamyo, ngira ngo intwaro ziri kwinjira mirongo imbere ku rugamba. Ngira ngo ni umuriro ugiye kuba cyane bwana munyamakuru, ku buryo ari ukoterwa kure ku ngabo za M23. Kandi n'ubwo bikaba bigikomeje, imbunda nini ndetse n'intoya birakomeje cyane cyane mu mujyi wa Goma bwana munyamakuru. Abantu baribaza bati umujyi wa Goma ni kimwe mu gicumbi gikomeye cyane cy'umutwe wa M23 nyuma yo kuwufata bigoye, ariko aka kanya akaba hari update zigaragara ko igiye kuwamburwa nyuma y'uko yishutse kugira ngo ijishe ingabo za FARDC ikamanza ikagaba ibicero mu mujyi wa Uvira. Ariko muri aka kanya abasirikare babo bakaba bahuye n'uruva gusenya mu mujyi wa Uvira, bakaba bafashwe, abandi bagafatwa nta kintu na kimwe barageraho, dore ko bafite gahunda yo kumanza gutwanyaguza ingabo za leta muri Uvira ndetse n'ingabo z'u Burundi, ariko ingabo z'u Burundi zigafunga auto defense neza. Aka kanya twavuga ko M23 ku mugaragaro itari bwemere gusubira inyuma mu buryo bwemewe, dore ko n'ibiganiro byemeza ko byasabye izo nyeshyamba gusubira inyuma. Ngira ngo mu mujyi wa Uvira mu ntambutse bwana munyamakuru, ubwo twari ku kibuga cy'imirwano n'ubundi bakomeje kugenda bafatwa mpiri. Ngira ngo rero bakomeje gusubizwa inyuma, kuko bamaze gusubizwa inyuma mu metero nyinshi kugira ngo ugere mu mujyi wa Uvira, cyane cyane hafi y'ikibaya cya Rusizi. Urumva ko rero n'ubundi bari bakomeje kugenda basubizwa inyuma mu rwego rwo hejuru, ku buryo muri aka kanya bakomeje gutsindwa urugamba, bakomeje kugenda bakubitwa inshuro, kuko muri aka kanya tuvugana n'ubundi ingabo za leta zamaze kuba zijya mu misozi miremire y'amakobora ndetse n'indi misozi ikikije Uvira kugira ngo icungire umutekano abaturage. Gusa abaturage nk'uko nabivuze mu mujyi wa Uvira agahinda ni kenshi bwana munyamakuru, ndetse n'umubabaro, kuko izi ngabo za M23 ziri gukoresha imbunda nini zikarasa aharenga muri metero 30, cyane cyane winjiye mu mujyi wa Uvira. Ubwo ngira ngo bazi ikibaya cya Rusizi kugira ngo ugere mu mujyi wa Uvira. Ngira ngo bwana munyamakuru ibi bitero n'ubundi biri kugera mu bice bituwe n'abaturage,
n'ubundi ingaruka zikomeje kugenda zigaragara mu baturage, bakomeje kugenda babura ubuzima, abandi bagasenyerwa ibikorwa, kuko ngira ngo mu mujyi wa Uvira hongeye kugaragara ibitero bwana munyamakuru bishyira habi n'ubundi se n'ingabo za M23 zikomeje kugenda zihohotera abaturage. yego niho abantu benshi banahera bavuga bati ese umujyi wa Uvira ndetse n'ibimenyetso bigaragaza ko intambara ishobora kuzakomeza gufata indi ntera muri uyu mujyi, abenshi niho bahera banagaruka bavuga ko ibitero n'undi bigaragara ku butaka bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigaragaza ko inyeshyamba z'umutwe wa M23 gutsinda urugamba bisa n'inzozi, kubera ko muri aka kanya bamwe mu bakurikiranira hafi iby'imirwano ibera mu burasirazuba bwa Kongo bemeza ko bamwe mu bayobozi batandukanye ba M23 mu bwenge bwinshi bagenda bagambanira bagenzi babo. Ibi byo ntabwo twabyita ko kuba impande zimwe na zimwe zitangiye kugambana nabyo bishobora guteza ikibazo, ivumbi rikaba ryatumuka bakagenda bitana ba mwana bagasubiranamo ku mugaragaro izuba riva. Yego bwana munyamakuru, ngira ngo igikuba cyatangiye gucika ubwo izi ngabo za M23 zakiraga abasirikare benshi bo ku ruhande rwa FARDC. Aba rero nibo bakomeje kugenda bitwa bagambanye, ndetse bakomeje kugenda bicwa umunsi ku munsi, amakuru tugenda tuyamenya. Ibi rero n'ubundi bikomeza kugenda bibabaza cyane izindi ngabo zigiye zitandukanye zo ku ruhande rwa M23, kuko bagenzi babo bakomeje kwicwa bagenda babita ko ari abagambanyi. Ibi rero n'ubundi ngira ngo bwana munyamakuru n'ubundi biri gutuma izi ngabo zitakaza ireme, ndetse zikomeza kugenda zivugana no mu bwabo, ndetse benshi bakomeje kubabazwa n'ibyo zirimo gukora. Ndabwira abakuru ba M23 noneho kubitiraho kuba baragiye bakura imiryango yabo mu kaga bakayijyana mu bice bigiye bitandukanye bitari kuberamo imirwano. Ibi rero nabyo bikomeza gushyira habi ingabo za M23, kuko murabizi neza ko ibitero bikomeje kugenda biba mu mujyi wa Goma, n'ubundi babigamije kwica bano ba generale bakomeye, ariko imiryango yabo yo yamaze kuva muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibintu rero bikomeza kugenda bibangamira abasivile ndetse n'abandi basirikare bari ku mirongo imbere ku rugamba, bo imiryango yabo ikomeje kurimbukira muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko abayobozi bo bamaze gukura ababo mu duce turi kuberamo imirwano bwana munyamakuru. Yego ibyo nanone biteza ikibazo, abantu benshi baravuga bati se ibi byose bigenda biba cyane cyane ku butaka bwa leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, twavuga ko ingingimira abaturage n'abayobozi bo mu burasirazuba bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafite ari iyo kubona iyi mirwano ikomeza gufata indi ntera, ndetse nta n'umuntu n'umwe uhariho kugira ngo ahindure ibyagezweho, dore ko n'ibiganiro bikomeza kugenda biba. Abenshi bashinja ibi biganiro byabereye Washington DC ko nta musaruro muzima ujya uva muri ibi biganiro, usibye gukomeza kugenda n'ubundi hagaragara imirwano itarangira. Ndagira ngo wenda mbere y'uko mbasomera izi update, ndagira ngo usigare utubwira uti mu mujyi wa Uvira ibitero bikomeza kuhagaragara, ni iki kigomba gukorwa kugira ngo ibitero bihagarare mu minota ikurikira, dore ko n'ubundi tubwira ngo ibitero biracyahari ndetse n'indege, ndetse tubwiye n'inkomoko y'abaturage aka kanya. Yego ngira ngo ndahera cyane cyane bwana munyamakuru mu mujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira wongeye kugaragaramo ibitero simusiga, ngira ngo mu mwanya watambutse ibitero simusiga byazindutse guhera mu rukerera, byasize n'ubundi abagera muri 32 ndetse n'ingo zigera muri 6 cyane cyane, ndavuga inyubako zamaze kuraswa n'ingabo za M23, harimo etaje imwe. Ibikorwa remezo bikomeje gusenwa n'izi ngabo za M23 bishyira habi rero zino ngabo, kuko muri aka kanya ingabo za leta ziri kurwana ziri mu misozi miremire ya Kara ndetse n'utundi duce. Ibi rero bikomeje gushyira habi izi ngabo za M23 zikomeje ubugambanyi ndetse n'ubugome. Ngira ngo ibi bikomeje kugenda n'ubundi bigaragara ko izi ngabo nyuma y'uko zisahuye hafi ya segiteri Kivu, bamwe bagafatwa abandi bakaraswa, ndetse intwaro ni nyinshi zikomeje kugenda zishyirwa hasi n'izi ngabo za M23. Ngira ngo mu ijoro ryashize mwumvise ko ingabo za M23 zarasanyweho
n'abasivile bari batoraguye imbunda n'abamaze kugenda bamagana ibi bikorwa n'ubwo bakomeje kugenda batishimira ibikorwa biri kugenda bigerwaho. Rero muri aka kanya tuvugana kugira ngo ibikorwa byakomeje kugenda bigaragazwa n'abaturage bagiye bafata intwaro zigiye zitandukanye zagiye zisigwa n'aba bagabo cyane cyane mu mujyi wa Uvira, kuko ibitero byagiye bihaba n'ubundi bikomeje kubashyira habi. Ngira ngo muri aka kanya tuvugana n'ubundi baracyakomeje kugenda basiga intwaro hasi bagahunga urugamba, kuko urugamba rumaze kugera mu mahema. Reka mvuge gutyo kuko muri aka kanya izi ngabo zifuza kuza mu mujyi wa Uvira, ariko muri aka kanya ntabwo biri kubakundira kuko bamaze gushyirwa mu ntera ndende, ndetse ingabo z'u Burundi zikomeje akazi katoroshye, ari nako abaturage bakomeje kugenda bashimira ingabo z'u Burundi, ariko mu burakari bwinshi bakamagana ibikorwa bikomeje kugenda bigerwaho n'ingabo za M23. Rero muri kano kanya tuvugana ndi hafi y'umujyi wa Sake, nk'uko nakomeje kugenda mbibabwira. Ndi mu muhanda, ndimo ndagenda nerekeza cyane hafi y'umujyi wa Goma kugira ngo mbageze update ziri kuhabera, ariko muri aka kanya tuvugana mu mujyi wa Sake mu muhanda werekeza muri Goma hari kugaragara mu bwana munyamakuru. Muri aka kanya hari kugaragara ibimodoka byinshi by'intambara bikomeje kugenda bitambikana ibisasu, n'ubu ndimo ndazibona, ndimo ndabona ingabo z'u Burundi ziri kuza yaba mu kirere. Rero hari kugaragara drone ndetse n'imbunda zikomeje gutambutswa hano kugira ngo zijye gufasha cyane cyane abasirikare b'abacancuro bari mu mujyi wa Goma. Ngira ngo muri kano kanya rero ndi mu muhanda, nta modoka isanzwe iri kuhaca, harimo guca amakamyo ya FARDC ndetse n'amakamyo atwaye ingabo z'u Burundi ndetse n'ibitwaro. Ngira ngo ibitwaro nibiza rero kuba bigeze ku mirongo y'imbere ku rugamba, nk'uko n'ubundi bakomeje gukora akazi katoroshye. Ngira ngo birashyira bize n'ingabo za M23, kuko ngira ngo harimo ambutiyaje iremereye y'ibi bifaro biri kujyanwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Urumva ko rero n'imyanzuro afatiwe izi ngabo za M23 zakomeje guhungira umwuka byaramwe mu gihugu cy'u Rwanda. Impuzankano ni nyinshi bakomeje guta mu mujyi wa Goma berekeza mu gihugu cy'u Rwanda. Urumva ko n'ubundi bakomeje kugenda bagaragaza gutsindwa n'urugamba, n'urugamba batangije bo ubwabo. Yego. Gusa bikomeje kugenda bibashyira habi, bikomeje kugenda bigaragaza ko n'ubundi gutsindwa n'urugamba ari ibintu byoroshye, kuko ngo tuvugana mu muhanda Sake Goma hakomeje kugaragara ibimodoka byinshi birimo ingabo z'u Burundi, birimo intwaro zigiye zitandukanye ziri kujyanwa ku mirongo y'imbere. Ngira ngo rero n'ubundi mu mujyi wa Goma imirwano irakomeje, imbunda nini ndetse n'intoya biri kumvikana, birimo biragenda bigaragara mu bice bigiye bitandukanye, yaba ku kibuga cy'indege. Ngira ngo imirambo yo ikomeje kwiyongera ku ruhande rw'ingabo za M23 bwana munyamakuru. Yego, n'ubundi biragenda nabyo byototera kugaragaza ko imirwano itazigera irangira, kubera ko n'ubundi abantu benshi baravuga bati se niba impande zose zakabaye zifatanya kugira ngo zishake amahoro, ariko ugasanga ku ruhande rw'izi nyeshyamba bamwe na bamwe baravuga bati ntabwo bishoboka ko twakwinjira mu mishyikirano cyangwa se mu biganiro. Ibi ntibishobora guteza umwuka mubi ushobora gutuma n'ubundi no ntambara idahagarara mu burasirazuba bwa Leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hakaba hakomeza kuvuka intambara itarangira, ndetse isi n'amahanga bagakomeza kugenda bigarukaho. Yego, ngira ngo muri kano kanya bwana munyamakuru umwiryano uri mu ngabo za M23 niwe uri gutuma batsindwa runo rugamba, kuko ubwabo batangiye kwisubiranamo, ndetse bamwe batangira kugenda basahura bitemewe. Bimwe bikomeje kugenda rero bigaragaza ko bimwe mu bikorwa bakomeje gukora bikomeje gushyira habi zino ngabo, kuko muri kano kanya imirwano iri kuba ntago nabo ubwabo bari gushyira hamwe. Ngira ngo murabizi neza ko n'imirwano iri kubera mu mujyi wa Goma iri gushyira habi n'ubundi abayobozi b'ingabo za M23, kuko urabizi neza ko batuye muri uno mujyi. Ni umujyi bari bamaze gusetinga ko ari umujyi mukuru w'uduce bari barigaruriye, mbese bafata nk'aho muri leta yabo ari umujyi mukuru. Ariko muri aka kanya uko batatswe n'ingabo za leta zifatanyije n'iz'u Burundi biri kubashyira bireba bwana munyamakuru.
yego biri kubashyira habi, abantu benshi n'ubundi baravuga bati ibintu bishobora kuba byagaragaza ko intambara ku butaka bwa leta ya repubulika ya demokarasi ya kongo yongeye gufata indi ntera, dore ko benshi n'ubundi bagaruka kuri iyi mirwano bavuga bati uko byagenda kose hari ingamba zigomba gufatwa. Muri aka kanya twavuga ko ingamba zafatiwe i Doha ndetse n'izafatiwe aka kanya muri Washington DC ziragaragaza ko basaba M23 ku mugaragaro kuba yasubira inyuma kugira ngo bemezanye cyangwa se bafate imyanzuro yo kuba imirwano yahagarara. Urabona ibi bintu M23 ishobora kubyemera byo gusubira inyuma nyuma y'uko imbohe zigera kuri 200 zabo zacakiwe? ngira ngo murabizi neza ko izi ngabo za M23 zakomeje kugenda zinangira mu bice bigiye bitandukanye. N'aka kanya rero nyuma y'uko basabwe guhana umunyamakuru kuva mu bice, ntabwo bo bakomeje kubyubahiriza, ahubwo bakomeje kugaba ibitero nubwo biri kugenda bibasiga bibasubije inyuma, ndetse bamwe bafashwe abandi bishwe, ariko ingabo za M23 zakomeje kugaragaza ko zitifuza kurekura ibice zagiye zifata, ndetse ahubwo bifuza kongera ibindi bice, ariko ubushobozi bikomeje kwanga kuko muri kano kanya bakomeje gukubitwa inshuro. Ngira ngo n'ubu ngubu tuvugana bwana munyamakuru, ndimo ndababona bari gukubitwa 90% rwose, bakomeje kugenda basubizwa inyuma, ndetse nta n'agace na kamwe bari bigaruranya, ngo bamaze hafi amezi 3 barwana mu mirwano rero ariko basubizwa inyuma. Muri aka kanya rero n'ubundi bakomeje gutsindwa n'urugamba, biragaragara amaso ya buri wese, ndetse n'abaturage bamaze kubona ko atari ingabo zo kubarinda, ahubwo ari izibateza ibibazo. Urumva ko bamaze gutsindwa intambara ebyiri bwana munyamakuru. Reka ngushimire cyane bwana munyamakuru, tuze gusubira mu zindi update ziraba zigezweho mu minota iri imbere. Yego bwana munyamakuru, ngira ngo muri aka kanya dusoza ngiye kwinjira mu mujyi wa Goma, hari kubera imirwano. Ngira ngo nabanje kujya mu nkengero zaho kugira ngo turese ko byifashe biteye muri Sake, akomeje kunyuzwa ibitwaro bya kirimbuzi kugira byinjire mu mujyi wa Goma. Muri aka kanya rero ngiye kwinjira ku mirongo y'imbere ku rugamba, kuko hari abaturage benshi bakomeje kumpamagara bambwiye ko n'ubundi isanganya ryongeye kugaruka, ndetse ibitero bikomeje kongera kwinjira mu mujyi wa Goma. Rero muri aka kanya niho ngiye gusa nerekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba kugira ngo turebe ko bwana munyamakuru twavugisha n'abaturage, kugira ngo n'abandi benshi bakomeje kugenda babidusaba ko twavugisha abaturage bakatubwira impumeko yabo. Muri aka kanya rero niho nerekeje kugira ngo turebe ko twabagezaho update ziri kubera ku mirongo y'imbere ku rugamba bwana munyamakuru. Yego ndabashimiye kandi nshimira n'abakanze like nyinshi batwereka urukundo rwinshi, n'ubu murutwereke mu sharing ibiganiro byacu bigere kure. Nyagasani akomeza duhane umugisha. Hasta la vista.